Ni'n fyw! Hynny, ni'n fyw, yay! Ydy'r mic yn gweithio? Ie, mae'r mic yn gweithio. Lovely. Right, dwi wedi symud y mic. Actually, ti'n gall gweld fi? Helo. Helo. Camera Rhys. Oh, wow. Mi'n tu ôl ei gilydd, ond dwi wedi symud y mic. Lan, so gyfeithio, mae'n pig y dau yn ei lan. Oherwydd ni yn cael problem blwyddyn fan. Like, double voices dros yr dros y things ni. Nawr, beth rwy'n gwneud? Rwy'n trio troi'r pethau y Channel Point Roads Halloween band. Okay. Pwy yw'r crash test am ni? Morgan. Morgan, fi jyst yn tablu ti. Okay. Sorry, fi jyst yn edrych, ti di roi ei peth eitha cool ar wal ti o? Hwna newydd ydi e? Fel posters o stuff? Yeah, mae gen i cwpl o posters dan fyna. Nice. Cyberpunk, Star Trek, Gundam. Yeah. Yeah. Like it. Cool. A wedyn, Formula 1 fyna. Nice. Ac Just Park lan fyna, wedyn Danny DeVito. Lan fyna. O ie, os ti eisiau bach o canolbwyntio, ti'n mynd bach off track, ti eisiau Danny DeVito yn syllu am i ti? Wel, Rhys, ti'n cael hwnna i fi? Ie, Mae'n nadolig o rhywbeth. Mae'n dweud Danny DeVito, mae'n just dweud, trash man. Oh, amazing. O'r scene hwnna o Always Sunny, ti'n gwybod ble mae'n... I'm the trash man. Oh gosh. Dwi eisiau dweud cymeriad fi'n sydyn. Fi'n jealous iawn o'r stash. Mae o'n tash really nice. Yeah, he's got the proper Mario tash going on, and like proper the referee Mario in Punch Out going on o Emrys. Literally, myth yn tyfu barf ydw. That's good. Mae'n edrych yn dda. Good wicket. No. Alrighty. Right, ble ni'n mynd? I'm sure. Oh, ni'n actually like mini. Yn ni? Edrych, ni'n like mewn workshop. Oh, I hate this game. Edrych, Morgan. Yeah. Gwasgu'r L2R2. Dal eich dwylo lan. Yeah. A wedyn just neidio. Oh. A wedyn edrych lawr i dring o lan. Oh. Oh, ti'n dal arno fi. Oh. Okay. Alright. Okay. A wedyn edrych lawr. Yeah. Dyna ti. Oh. Bron. Bron iawn. Just neidio lan a wedyn edrych lawr efo'r right stick i dring eich hun lan. And it begins. So dim dwyla? Yeah. Ti'n lawr? Here you go. Ond pan fi'n gadl... Like, neidio lan. A wedyn... Ti angen gwffio... So, os ti'n edrych ar y webcam, edrych beth rwy'n gwneud efo'r controller. Yeah. A dwi'n... Oh, Morgan, just dod fan hyn. Edrych lan. Morgan, dod i fi. Neidio. Gwasgu lan. Ond mae hwnna'n sgil fi'n a lawr dysgu efo'r anyway. No. Mae hwnna'n... Rhys, fi methu neud shortcuts. Fi ang... Yeah. A wedyn ti'n dring o lan. Yeah. No, but it's not about that. So gwasgu forward efo'r Yeah! left. A lawr efo'r right. Dyna ti. The little steps o'r right yn fyny. Na, ond fi angen dysgu fe, achos mae'n mynd i bod yn noswaith really hir. So ni angen symud hyn, ydyn ni? Fi yn cael clue. Rhys... Ydy symud i'r draw fyna? Ie, ti angen short no fe, rwy'n meddwl. Ar mae'n... Ah. Ydy e'n bwrw mewn i'r... Ie. I'r cadair. O, dyna ni. Hey guys, un dylunwr i fynd, guys. Ni'n mynd i dweud hwnna am 10 stream nesa. Bron 500 dylunwr. Fi wedi dweud e intro, fi wedi dweud e i Emrys unwaith o'r blaen. Pan o'n i'n neud y retro stream. So, gawn ni weld faint o... faint o weithiau fi'n mynd i dweud e un i fynd. But dylen ni roi hwnna fel y teitl o hyn ymlaen. Un i fynd. Ti'n ffeindio rhywun arall oedd yn cyfeirio fod nhw'n Cymraeg iaith gynta neithio? O ie.
Okay. Saesneg oedd un streams i, ond... Yeah. Eisiau dweud y byd, cos o'n i'n rhy brysur yn Fortnite, ond o'n i'n dilyn Okay. Sioni, yma. Johnny. Neidio. Nice. Right. Wyt ti... Ble ni'n mynd? Yn ni angen neidio i'r bwrdd, rwy'n meddwl? Mynd am e. Mynd am e mor gant i cael gwneud e. Oh, a Oh, Go on! Oh, pro gamer move! Pro gamer skill. Hwn yn glas. Oh. O, mae dy fi tystiolaeth y stream nawr i bach o'n y lan. Roedd hynny wedi digwydd. Un go hefyd. Come on, Emrys, get with the program. Bike up off! Oh, sugar. Sorry. Di bron. Insulted ti, yeah. Got mynd off. O, fi di miso. Oh, man. Na, mae dy fi trauma game yma. Fi'n mynd i dod dros o fe heddiw. Weithio. Yeah. Na, fi'n mynd i... Go on, Neu gall mynd i gwneud e. good wife. Gall gwneud e, go! Oh my gosh. Bron. Yeah, Emrys, ti gwybod y streams diwetha y retro? Fi wedi cael problemau gyda muto'r thing. Mute be. Ti gwybod fel mae Twitch yn muto fel achos nhw'n meddwl bod e'n copyright. Ond fi ddim yn deall beth yn y byd. Mae'r stream setup wedi bod yn gyson fel un ni wedi bod yn neud ers ages. So, ar wahan i'r actual gemau, ond pan bydd y copyright am cerddoriaeth game? Dwi'n dweud y gyrraedd game, dio. Dwi'n cyrraedd intro chi, dio. Oh, I know. I don't know. Ydy intro be fi'n defnyddio weithiau ar gyfer stuff retro yn gwahanol i'r intro arferol? Fi ddim yn credu, Pa'n ond falle... Yr un efo, like, adverts. Oh my Yeah. god. Pa'r un, wyt ti'n just nofio just a standard efo un o'r fi'n creu? Yeah. Na. Ie, di cael yna orlod chi. Hwna'n gyd cael copyright free. Yeah. Ie, It's ond- NCS, yfe? Yeah. Ie, ond mae'na rei... Mae'na dipyn o pobl wedi cael ei ddal allan fan lle mae'r stwff oedd yn copyright free ddim yn copyright free yn mwy. See. Okay. So beth ti'n gwneud ydy, neu beth dwi'n neud, ffindio hen games hollol random Japanese o 80s and 90s. Okay. A iwsio hynna. Yeah, falle dyna'r ffordd. Especially gyda y thing retro. Yeah, achos bydd e'n eitha gutting, achos ti'n gwybod y full run-through o fel DuckTales, o wedi cymryd y whole stream i gyrraedd e, ond yn y diwedd oedd wedi wneud. Mae hwnna'n completely useless nawr, achos mae wedi cael ei mutio. Pwy sy'n dweud chdi fod o'n copyright? Wel, yn Twitch. O, dwi'n Twitch dweud chdi lle. Mae ddim wedi. Os ydych chi'n export... Oh my god, wow! O, Beth sy'n beth fi digwydd? jyst i neud? Beth yw hwnna? Oedd hwnna fod digwydd? Ond bod dwi'n fama. Os ydych export fi i YouTube, bydd YouTube specifically deud lle yn y fideo. Okay. So, okay. So, ti'n yn YouTube fydd am yn isio. Felly di, just a mute part, neu... Okay. Wel, falle na i... Neud export, then. Achos oedd e tua 8 os yn ôl, oedd e, so falle bydd e'n redig mas o amser. Ni wedi export fe, ni? O, di ni? Oh, okay. That's fine then. Os ni wedi export o fe. O, ni Twitch exportio'r un heb. I fe'n exportio un heb yr audio, neu? Bydd, fydd un lle fydd yr audio cael ei blocio. Oh. So it's useless. So mae'r audio just wedi colli te. O ie, ond colli yn y bit specific mae copyright music yn. I don't think it will, achos fi'n trio chwarae fe nawr. Mae'n fawr wedi A does dim sign o gwbl. Cos bod dwi'n streamio Euro Truck weithiau. Oh my god. So sut fi'n disputo fe? Achos fi ddim eisiau gorfod wneud full run through DuckTales eto. Fi wedi wneud e, fi wedi bod for a point. Mae ddim wedi. Mae'n eitha chdi specific, mynd o bars yn stream chdi ar y timeline yn eitha chdi primau o. Okay, where's that? Ond fi ddim wedi clywed unrhyw cerddoriaeth game. Cos DuckTales, iawn, ie. Ie, so mae'n... No! Oh, that's annoying. Oh, flippin' heck.
Yr ateb go iawn ddylwn ni'n neud, ddylwn ni dual streamio a recordio. Yeah. Yeah, just rhag ofyn. And then Ie. ni gyda hwnna ar gyfer YouTube then. Ti'n gallu cael gwarad o'r music. Yeah. Sef fi. Ond, really... Wee! Annoying. Really... Rhys gen i dod lawr blaen ni yn. Cos DuckTales, dio. Yeah. Oh! I think... Yeah, that... Oh, controller think- fi ddim ar. Dwi'n gwybod union pa can, David. Hwnna. Yr O un na, lleiad. yeah, wrth Yr un- gwrs, achos mae fe fel really poblogaidd, Yndi. ydw e? Oh god. A ni'n siarad hwnna ar y stream yn dweud Yeah. mae fe fel top 10 and stuff. Oh my god! Right, so... Dwi'n Ww, redig dwi'n top lawr. am hwn. Oh. Oh my gosh, I'm remember. Oh, nah. Ah, mae bloody... Angen that's plug fine. bloody controller man. No! DuckTales. Pam dwi fe yma ben hyn hyn. Yn y video game. Le ti? Nes i just crumple. Top. Sbych fe dde? Oh! Just wedi gweld rhywun hedfan lawr. Oh, come on, ydy'r... Pam dwi fyny fe yma ta? Dwi'n quite yn siŵr ble ni fod yn mynd. Oh, reach the top highest platform. Dwi wedi cael... Hey. Right, dyma ni. Controller gweithio eto. O pam di y drill di troi band? Ah, di'r box wedi symud. Rwy wedi jam o box ar bwys yr... fan hyn. Gael fi trio. Cael yn nôl yn y button. Oh, yeah. Oh, right. So God. ti'n swing up fe round a round. Yeah. Oh, no, cool. Hoffi hwnna. Ti'n cael swingio Glorious. fe yma by mistake. Go on, go Rhys. Oh, Oh, brilliant. gallai trio. Mynd am e. Eisiau trio. Oh, wrong one. Oh, flip. Okay, wait a sec. Trio Yeah. eto. Go, Morgan. Alright, whoa. Ah, mae'r bloody thing wedi symud eto. There we go. Un. D. Wee. Yee. Yee. Oh. Wait a sec. Mae gyd ar amser i gael e. Oh, no. Hwna'n nôl. Oh, no. Okay. Oh, scheisse. Dang. Go on. That's a good one. Oh! No, mae'n mynd nôl. Right, cynt, fi angen neud yn cynt. Go on, cael go, clowny. The clown. Dun, the clown. Oh. The clown. Oh! Bron. Yeah. On iawn. Go on. Oh! Fairly. Smintio. Oh, go on! Yeah! Gwylod, ti isio fo? It's basically vertical Yeah. well. Oh! Na. Ddim quite. Oh. I just syth lan. Nawr. Two. No, Hey! Oh no! Rwy'n torri. Oh, sugar. Rwy'n torri allan pryd rwy ti'n... na. Oh, hwn i'n gyn. Hang Right, on. rhaid. Oh. Gwff hyn ôl ar y bwtn. Yeah. Oh! Rhigan ar fanna. Whee! Oh, no way. Lovely. Oh na, Morgan, ti di bwrw button. Oh, sorry. Right. There you go. Go on, ti cael ei trwy'n. Ti cael ei trwy'n. Oh. Woo. Woo. Oh, ddim quite yn dal yn y lle cywir ydw i. God. Yeah. Go on. Oh! Oh, bron. gosh. Oh, gwell na tro gwella, ddo. Rwy'n mynd i trio dal ti. Oh na! Oh, bloody hell.
O, mae wedi mynd off nawr. Symud y barrel. Nice. Right, syth o dan e. Yeah, go on. Trio... Oh, go on! Go on! Oh! Geri, dy fi'r trajectory, ond ddim quite... Yeah! O, no. O, ti lan? O, right. Pwy di dechrau slosban fach? Bloody hell. Rhys. Fath o 3 munud y gad. Yeah. Fi o'n close showbiz friend, i fi nes i eisiau Heddiw o. I cyntio, a beth i neud ar y fyl. Nice. Oedd o'n gytid. Rwy'n methu clywed e, mae'r game yn rych. Ie, mae... Beth yw'r music ychel gad? A thos top fact am Alistair James fi, a thos siwt yn gafod siarad Heddiw. Go on Morgan. You just hang... Rwy'n ti'n bwrw'r peth ar y llawr. Dwy lof fyny. Naidio. O na, dwi wedi gwybod! Sut mae ti'n mynd lan fyna? Dwi'n top hwnna, ti'n cael achievement. Wow. Ie, rwy'n meddwl ni gyd wedi cael achievement o'r rwy'n ti'n gwneud e. O, da. Ie. Mae gawn ni weld ych chi'n gallu. Actually. Ni'n nôl. Sorry am hwnna. PC wedi crasho, popeth yn... Ie, achos mae Human Fall Flat yn super intensive game, so dyna pam. Mae ddim yn gallu... Rwy'n... So cyberpunk ydi e. Rwy'n beio... Sos ma fach? Si fi nid game. Pwyd creu game dwi'n dda? Fi. Ie, ti eisiau host yda? Dwi'n background chdi. Ie, mae'n vertical background. Hyn yn usually ar a vertical monitor, so mae'n usually am a vertical background. Mae'n like portrait. So mae'n edrych gwell. Just like a canol o fe. So pa lefel dwi angen? Miniature oedd yr un o'n i'n chwarae. Iawn. Lovely. Level... Ydy un! Yr fi mewn? Next to 3. Miniature, ie? Yeah. Marble. Ni'n gwybod beth i wneud, Oh my so God. dyna ni'n wneud hyn. Yeah, fe hyn yn house. Speed. Speed run. Speed, gromit! Schnell. Speed! Speed. Oh god. Wensleydale. O na. Okay. Na'n short yn o fe. Yeah. Wee. Dyna ti. Speed, gromit. Speed. More pub. Gawn ni angen extend o fe. Extend. Tyfu e. Fe neud i e tyfu. Excited fo. Woo! Dyma ni. Come on. Come on. First time. Oh my god! Pob tro bad. Sorry, Owain. Mae'n iawn. Just ddim yn gallu neud y bit nesa, ond... Ti'n gwneud hwnna? Tro cynta? pai Lovely. cwmpo lawr fan hyn. Actually, ydy ni chi gallu neidio draw a fel tynnu fi lan gan pen fi? Ti'n gallu tynnu pen fi lan? Yeah. Go, fod. Neu hep fi. Oh! Oh no. Sorry, fi'n trio. This is No, yeah, di. a tego. Actually, I need hwnna. No, fi'n Lawr y gweld ti. ledge. Hefyd mi trio. Oh. Oh, nice. Oh, na. Oh my god. You just need pethau'n gwaith. Come on. Okay, swing. Oh, fath ni gallu neud side swing. Na neud it... Oh. Yeah. Right. Right, yna dim di dweud. Mae fel y scene o cliffhanger. Oh my god, dwi'n scared. Gyda sly. Dwi'n apaga! Oh, it's dead. Right. Nôl â ni. Dwi'n game retro da i chdi chwarae am ogan. Yeah, yeah.
Cliffhanger. Ar y Genesis. Yeah. Awful. Mae'n awful. Oh god. Oh my god, fi wedi cael Rambo i gweithio. Ti'n gwybod mae Rambo game yn gweithio yn NQ64? Fi wedi cael hwnna i gweithio gyda'r Sindons. So gath hwnna bod yn amazing stream. Dwi'n hwnna gath reviews absolutely awful. Yeah! Dyna pan bydd yn funny a awesome i chwarae. Ti'n siarad am y Rambo, dim, like, newydd, kind of newydd? Yeah! Oh, yeah, God. yr un newydd, yr un light gun game. You know? Nice. Yr un yn Caerdydd. Nice. Well, just in Caerdydd, but yeah. Yeah, mae'n eitha funny, cos mae'n dangos clips o'r movies i gyd. Yeah. O'r Rambos. So yeah, mae'n... Oh, yes. Yeah, mae'n good. Quite tig. Nice. So gyda eitha dipyn i ar y rester nawr. O'n i wedi mynd o ddim boddro lot gyda'r Sinden i bod yn bach yn obsessed gyda fe. Ond fi ddim eisiau kind of... Y rai sydd yn really da, fi eisiau chwarae nhw gyda chi gyd yna. Y rai sydd bach yn rubbish, fi'n credu fi'n hapus i chwarae nhw ar ben eu hun ar stream rhywbryd, ond y rai fel doniol neu diddorol fi eisiau pawb i chwarae. Achos chi'n gallu gwneud e bach yn cystadleuol a bach o hwyl. A fi'n gobeithio fi Iestyn ar gael diwedd mis yma. Point blank, Ie, mae dyn ni hwnna. Ond mae Duck Station ond yn gadael un player. So, fi'n credu... I don't know. Dwi'n mynd syni os ydych chi gael... Oh, yeah. Yeah, ma' na. Oh, na, ti'n bod yn thing. Damn. Pwy'n byd yn ei hyn? Pwy'n ei hyn? Pwy yw hwnna? Pwy'n ei hyn? Pwy'n ei hyn? Pwy ydi hyn? Fi'n tyfu nhw. Fi'n tynnu nhw. Weak! Tidi! Weak tier! Invite only and disabled! Kick him out! Everett, kick him out! Fi di arresto fe. Fi'n cymryd e lawr efo fi. Fi'n cymryd e lawr. O, mae di mynd. Dwi'n methu newid options y lobby tan... Oh, Rwy'n ni'n... Ti'n methu invite only, ti'n methu newid e? Oh my god! Mae di joino eto. Random arall. Oh my gosh. Oh no. Wel, dim clap, fi'n mynd i taflu e. Na, gael nhw. It's eisiau... Beth ti eisiau gwneud? Mae'n taflu e bant o'r ofo. Dod fan hyn, boi. O, mae di mynd. Do, dwi'n kick. Wyt ti'n gallu newid e invite only? Na, dim ta dwi'n gem. Oh my days. Just angen kick o pobl pryn nhw'n ymuno. Pryn nhw'n ymuno, mae just... Ie, dyn nhw'n just arrestio nhw. O, mae rhywun arall! Mae rhywun arall wedi ymuno. Fi'n mynd am e. Fi'n mynd am e. Der fan hyn. Der fan hyn. Ti'n beth, os fi'n dal ar yn y tio, falle hwnna'n ffordd gwell. Oh, yeah, kick me off! Oh, sorry. Rhaid ti eisiau ail dechrau efo invite only enabled? Iawn. I know, right. Oh my god. Settings. Just try round, I was like, pwy di hyn? Invite only, enabled. Enabled, there we go. Na fo. Da iawn. Alright, speedrun eto. Go on, ni'n cael hyn nawr. Y lefel hon. Fi'n dechrau, literally. Ni anen curo o lefel hyn. Yeah. Rhys. Don't be that guy. Da fi issues fy hun gyda'r gêm yma. Paid a ychwanegu atyn nhw, please. Oh shit. No. Christmas time. Mistletoe and wine. Bim, mae'n rhy gynnar, come on, Rhys. Mae rhywun rhaid gynnar eto. Mae Maria Carey Man. wedi thaw allan o'r Ice Cube hi, so hi'n... Dwi wedi clywed hi barod. ar y radio. Mae'n barod amdano ti. Maria Carey. Oh, right. Susan Boyle. Yeah.
Yeah, we're covering Yes. like a classic Christmas song, Susan Boyle. Oh. And we're covering now like we've got like meme neu rhywbeth. Couple o wythnosau yn ôl. A rhywbeth like where it's just faintly on the Kevin there to get clywed. Beth yw'r can Mariah Carey? Is it? All I want for Christmas is you. Yeah. Hwnna just like softly on the Kevin there. A rwyf Right. like Ice Cube efo hi mewn e and just dechrau tofi. Oh. Mae hi'n dod. Mae'r un peth am Slade ddo, yn dyw e? It's So ti'n clywed unrhyw beth gan grŵp... Na, ifes... Na, Wizard, sorry. Oh. Wizard. Ni ddim yn clywed unrhyw beth gan Yeah. Wizard am Beth, and then... Woo! Oh! Oh my Nice. gosh, nice! Oh. Os o'n i just... Yeah. Yeah, and then all of a sudden, mae'n amser Nadolig. Hell yeah. It's Christmas! Ar y boi hwnna, Pardon? Cymraeg, Shakin' Stevens. Wel, ond yn absent. Shaking Stevens. Boi arall ti ond yn absent. Mickey Yeah. Bubble, ond yn absent o le. Mickey Bubble, aye. Jwble. Jwble, jwble. Oh my god, mae'r barrel hyn yn like... What annoying. Go on, cael ein Rhys. Oh, lovely! Oh no! Oh no! Remember it. No! Mae hyn yn mor galed. Rwy'n i gwneud e tro cyntaf just nawr. Nawr i met gwneud e. Dwi eisiau fi cael efo'r troi, so fi fe'n o say. Na, hwnna'n boring. Hwnna'n boring. Ni gadewch ni suffro efo hyn. Na i aros yn Oh, yes, Empress. Yeah. Alright. Look at lle ti di mynd? Fi'n mynd i pwynt mwy o fi uchel. Ti'n profi fy hun i fes i neud e. Woo! Ow. Ble mae mor gan lan? Ar bwys yn box. Oh, right. Le mae mor? Ti'n gwybod Rwy'n mae'n ar y box ar y shelf. Yeah. O, rwy'n gweld ti fyna, tipyn bach. Ie, ti'n gwybod fi fyny? Yeah. Naid mawr nawr. Go on. Ti'n meddwl fi gallu gwneud naid hir fyna? O, Na, na. mae ddim yn mynd i. Ond gallai trio. Right, okay. Get off. Wee! Oh, just... Bron. Methu fe, Fi methu bron. gweld? O, dyna fe. Alright, na i trio fe nawr. Dyna dal i troi o gwmpas. Rhaid bod e. Go on. Hey. 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 Go on, Morgan. Amser yw e. Yeah. Boom. 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 Oh! Oh, sugar. Right, fi'n mynd i neud you off because, yeah. Ond mae ddim... Ydy e'n gadw fi? Na, mae heb. Na, dim e. Oh, flippin' heck, ti'n gorfod i fi neud hwn nawr. Emrys, ti'n dewis neud e eto? Dangos i chdi. Sbio bod dwi'n jump round. Alright, yeah. Yeah, okay. Oh, fab. Right. Go on. Go on, Morgan, to cael hyn. Oh! Damn! Bron. Bron, cael e. No cigar, though. Tro hyn nawr, ti'n mynd tro hyn, ti'n literally definitely o dan y pwynt isaf, a just codi briciau. Yeah. Right. A wedyn neidio. Alright, Well. yeah. Wedyn gadael fyny. Alright, bet. Hey, hey, oi, oi, oi. Come on. Oh, you should Go on. Go tal bit. Go on. Right, oh, dyma'r un, dyma'r un. Yeah, dyma'r un. Just ddim yn... It's like, Well- ni'n fi'n fwy tew neu rhywbeth, neu just not quite as coordinated a pawb arall. Right, go on. Mae fel sack of spuds. Just eisiau... Oh, fuck. Ti'n mynd yn
really gyflym, mae'n really araf. Yeah, I know. Go on! Ydy eisiau ni mynd ymlaen? Un mwy try. Un mwy try. Go on, un mwy try. Ti'n cael e nawr. Ti'n gwybod beth i gwneud. Fi yn gwybod. Just angen mynd syth dim i'r dde. Na! No! Alright, that's been... Un mwy try. Hey! The stress of you, Sut ei ti, Ross, yn di croeso i'r stream? Ross yn di dweud iaith, Morgan. Game Oh, cyntaf. sorry. Yeah. Sorry. I thought it just me mynd ra. O'n i ddim yn... RKO! Yeah. Ni ddim... Just, yeah. Yeah, rwy'n caru... Oedd yn just fi'n gweiddi'r. Yeah, think aside. But fi'n joio dal lan gyda pawb, so it's fine. Beth ni'n gwneud fan hyn te? So mae... Oh, okay, so ni angen mynd trwy'r grat hyn, I guess? A ni angen troi y hoover arno, i like signal an y sut neu rhywbeth? Beth yw hwfer mewn? Sachwr? So A signor. Signor, ie, dim y sachwr. Signor. Troi y signor arno. Signor? The sucker? Na, dwi ddim yn swnio'n iawn, de? Sucker! Mae beth sy'n lan hyn? Mynd i o'r sucker. So mae'n y twll lan fyna, rhyw reswm. All a sucker. Mae'n doniol achos fi ddim gyda unrhyw context achos fi methu gweld beth chi'n gweld. Nawr fi'n gallu. But, just dweud, so, mae'n y twll lan fyna Yeah. a mae'n y signor. Yeah, be arall? Okay, so... mae'n edrych fel ni angen mynd trwy'r grat hynna. Right. Ond mae yna, like, ash ar y gwaelod. A mae yna Beth am giant symud hwn? hoover. Yeah. Beth am symud hwn? Ti'n gallu... Hwna'n syniad da. A wedyn na i rhoi hyn ymlaen, a wedyn rhoi hwnna tu ole. Yeah. Yeah. Oh! Oh, wow. Yeah. Ni'n glyfar heddiw. Come on. Big brain. Come on. Big brain fyna. Mae Ross yn ti dweud, can you dig it, sucker? Sucker. O, Yeah. ti'n angen... Alaw. Ni di roi alaw. Yeah. Added Actually, bit of tunes. Bydd y references wrestlo i gyd yn cael ei golli. Yeah. Yeah. Can you dig it? Actually, fi'n brifo ti. Yeah. Ydy sut ni'n mynd i fynd la... Hwna'n blymyn galed. Serth. Mae'n serth yn dweud. Oh my God. Right. O, ond mae yna llyfr yma, so rhaid bod ni'n neud rhywbeth gyda'r llyfr. Ie, mae'n... Dwi'n meddwl da eisiau pwysio fo Yeah. hyn yr un mawr oes. Mae yna stwff lan fyna, like... Wel, we're gallu gweld tomato ketchup bottles. Na fydd yna, Ydyn, na fynd. So ni angen troi... Oh, and ni just bod, like... Ie, dod o fe draws yn un. A wedyn, yn ni bod camera de... Slam o fe? O hyn? If you're peth nos, mae'n like stick on fan hyn. Wait, ydy ni gallu dod fe draw, wedyn, like, dod fe lan fan hyn? Ie, hynna beth fi'n meddwl. Yeah. Fi'n draw. Oh, I see beth ti'n dweud. So beth yw pwysio So, fo? yeah, Na. ydych fi cael Ond falle ni'n gallu. Falle ni'n gallu. Ie, dod o fe i'r chwydd. Y dde ti, Morgan. Nice, dyna ni, wedyn... Ie, mynd o fe lan. Os ti gallu. Oh. Dim quite it. Oh, wait a sec. Whoa, hey. Hey, mas o'r ffordd then, guys. He kind of unffordd fi. There you go. Oh, lovely. Hwna'n edrych llai serth nawr. Right, ti dal e nawr achos fi ddim yn gallu Iawn. dal e anymore. Okay, yeah, Okay. fi'n gadael e mynd. Okay. Nice. He's stuck now, so that's fine. Teamwork. Nice. Makes the dream Nice, iawn, hwna'n edrych yn gwell. work. Teamwork. What's your favourite dish? Oh. Perffaith. Ymenydd Do it for fawr. you. Tomato ketchup. Beth ti'n dweud i mor da? Byddai'n dod nawr. Just yn... yeah. Zanzibar.
Oh! Trio Delty, sorry. Didn't scare Oh that. no! Hush! Long live the king. Oh no, no. Like Lion King Lion reference. King. Sort of solely. Oh! Oh gosh, no! Yn rhaid cliw beth ni bod yn neud fan hyn. Wel, ni angen trio troi yr hoover arno, so... Sut ni gallu? Ie, ble ni... Oh, Beth sy'n- god, ma' hwnna'n tricky. Sut ti fod yn neud hyn, guys? Oh, Dal ar Beth yr... sy'n lawr fan'na? Unrhyw Ma' beth? hwnna'n yeah. wrong o lan tricky. Oh. ie. Oh, ffordd lan. Gwych. Oh. Ross yn di dweud, chwerthin allan yn uchel caew. Be? Caew? Hew. Ydy hwnna gair Cymraeg? Beth yw hwnna? Chwerthin allan. Chwerthin allan i chael caew. No, that's the abbreviation. Like, it's the laugh out loud. Hey, Oh, right, chwerthin God. Yeah, allan yeah, yn yeah, ei yeah. chael. Get off, Rhys! Sorry. CHAYU, so yeah? Yeah, chos ti eisiau Right, gweld. CH, otherwise it's... Chwerthin. Ei, dyma ni. Right, be ni'n neud na? Sut Ni 'di- sut ti yna? Ni di cyrraedd fy'r... Gwthio hwnna. Sut ti di cyrraedd hwnna? Yes. Sut, boys? No, mae just like... A just neidio lawr, ti ddim angen dod, dim mwy. Oh. Gweld o... Ni angen dynofio'r signwr nawr. Signwr. Gweld o Yeah. Yeah. Saco! You saco! Rwy'n gallu, like, signal T na, efo fe. Oh no. O fawr. Yeah. Faes beth ti'n dweud? Yeah, it's about... A di wedi gweithio? Ei! Hey, job yn da. Jobbing gyda'r signal. Lovely. No! Oh, na. Ti gallu mynd trwy'r grat nawr, yay. Yes. Whee! Beth ti'n neud gyda'r knob yna? Just mynd trwy'r grat. Okay. Beth di hyn? No! Oh na! Be? Oh na, ni angen defnyddio remote control car. Oh Gonna jump no! from again. Okay. Oh. Meddwl ni angen dau battery. Oes na battery ar ochr hwnna, Rhys? Mae'n un fan hyn. O, ti lli Battery? tynnu fi lan. Please. Battery. Ie. Dwi wedi rhoi battery un mewn un ochr. Diolch. Oedd hwnna'n briliant. Diolch yn fawr. Stim battery rhwng bas. Mae na... Ew, like... Tube o past nhw beth yn sy'n edrych yn dodgy. Mae'n rhyw beth ma. Dwi wedi rhoi battery mewn un ochr. Mae'n edrych am un arall. Ie, ni angen ffeindio battery arall, meddwl. Emrys, o'n i jyst yn cael meddwl, falle gallai digo mas ar... Ti'n fi hen retro videos na, like adverts. Falle dod â nhw nôl ar gyfer y thing, Oh. os mae'r... Oh, Just ar gyfer yeah. our retro. Cos o'n i byth yn cael Ie. unrhyw strikes am hwnna, a nhw'n Na. really funny a random. Ie, ma' nhw'n da. I'll give you shitloads. Yeah, hynna. Yeah, o ti di roi nhw i fi, so yeah, fi'n gwybod. It's just loads and loads o nhw. O'n nhw'n great. Isi da cael 10-6 mis o'n i'n lyfio mynd ffindio nhw. Yeah. It's just a nostalgia i'r O, maximum. mae'na battery yndyw e? dro fyna. Oh. Mae'na controller efo'r dinosaurs. Oh. Oh yeah. Fan hyn? Ie. Tynnu fe mas? Aros, aros, Hwna, ni aros. eisiau fe. Ni Aros eisiau fe. fyd, so ni angen nofio hwnna. Ie, Nid yn dod Jurassic Park. dyna fe. Dal y lawr. Nice Oh my god! Newyddion mawr. Ti'n gwybod an awesome version of like gun game Jurassic Park. Ddim yr un hen, ond yr un newydd ti'n gweld mewn modern arcades.
Mae hwnna, mae Techno Parrot yn gweithio ar hwnna ar hyn o bryd. A like, probably un o'r right gorau. Fanna? Oh. Nice. Stop! Na, hwnna'n da. Oh, hwnna'n ie? Okay, fine. O na, actually. Na, ni angen ei fel prompt, ydyn ni. Am di anna. Well, ni gallu just aros nes bod e'n dod rownd eto, ni. Oh, na, that's fair enough. Ni angen... Sy'n rhaid cael y battery ddo? Ie, ni angen cymryd y battery o'r controller. Ow. Ah, I see. Ei roi yn y batri i'r ochr arall. Ar y syniad Emrys. Ni'n cael y bont sy'n ei gati. Oce, ydi hwnna good? Ie, yn edrych yn fine. Cymryd y battery! Sy'n rhaid battery? Woo! Dwi'n meddwl ni angen dynofio'r trwc i tynnu y tennis ball hwnna allan. Oh no! Oh no. Oh, mae'n fine. Look it. Oh my god. Oh, if I got no battery in level... Ooh, ti bach yn wedi meddwi fanna. Oh. Na, mae jyst yn redig fel na, I suppose. Coch i coch? Na, surely not. Na, ma fe gywir. Ei, da iawn. Right, okay, so... Un yn mynd... Yeah, okay, ti eisiau gwneud forward a back, Morgan? Yeah. Or gwneud chwyth? Yeah, go on. Peidiwch a redeg mewn i fi. Please dim llaf. Oh, fi just yn forward. Okay, yeah, sorry. Yeah. Felly gweld beth ti'n neud. So bydd rhaid ni... Unless ti'n gallu full lock, Yeah. Yeah, ti'n neud e. Good. Okay, so ni angen reverse... Na, mae'n hook ar ffrant. Oh, mae'n hook ar ffrant hefyd, nice. Oh. Charity fi, cos fi'n methu fel. Fan hyn, ie. Yeah. No, Stop! Fi'n trio. Okay, there you go. Oh, okay. Ti just yn ei crysio fe! Na, mae'n ffain, mae'n ar. Ti'n cael e? No. Yeah, reverse. Oh! Oh, arall, yw reverse. Yeah, there you go. Oh, na, ti ti wedi ddim yn redeg dal fi yn dro. Yay! Fi ddim yn gwybod, but... Oh, yn edrych screen fi. Ti'n o dan y car! Yeah. Oh na, Rhys o dan y car! Sorry. Bydd e'n fine. Oh, dyna fe. Hey. Un mas. Okay. Na, ni gallu mynd trwy'r pi bell. Beth yw'r pwynt o... Ah, right. Ydyn? Ooh, lovely. O, fanna. Here, Sorry. Oh, hyn yn neis. Oh, ni angen light to match a candle, ydyn ni? Inside the fire. Romeo and Juliet. Oh, ti di Oh my clywed God. Fallout Boy version o Didn't Start the Fire? Na. Mae'n really good achos nhw gyda fel modern references. So, mae sôn am Pokemon, mae sôn am Brenhines yn marw, Brexit, Boris Johnson, Brexit. Dyle ti just gwrando fe, mae'n just eitha doniol, cos, yeah, mae fe gyda fel yr holl digwyddiadau mawr. Ni angen torri hyn. Bwrw hyn. Yeah, sick. A eto. Oh. Wedyn bydd hwnna'n Nice. rhoi y peth Oh, ar dan. nice. Roi beth i ni? Hyn O, yn hael! dan. Mwyn ni toddi! Tan! Oh, waw. A wedyn mae rhaid i ni... Be ni'n neud? Be ni'n llosgi? I am a fire starter. Oh, nes i taflu'r blwy'n matchen! Right, Blwy'n cael matchen? O, o- ni angen llosgi... Mae na fel candle ar y cwch. Oeddi fel steam neu rhywbeth, neu? Okay. There you go. Pop boat, ie, ti'n gwybod? Yeah, achos Ie. ti Emrys, nes i brynu un o'r pop boat. Fi ddim di defnyddio fe. Good class. But... Did you find your gnome? Start the fire. O na, Oops, sorry. Fi di marw. Fi di mynd mewn y dŵr. O, beth? Naeth yr... Yeah, nhw ddim yn para am hir. No.
Oh, damn. Oh my god. Just for matching go iawn, I suppose. Yeah. Whey! Realistic iawn y gêm yma. Morgan, diolch ar y cwch. Diolch boys. Diolch ar y Ie, cwch. diolch boys. Gal fi. Pai ffoi ni. Mae'n y rownd yn yw. Ti'n glenio reit ar y... Paid o betio Morgan, dwi wedi dod... O, Morgan, y pwch yn dod nôl. No! Ni nefyd chance i Nick Chwarae. Ah! Round 10 times. Round 10 times. Oh, flip. Fi yn y dŵr nawr. O, fi di marw. Sorry, dwi di... Oh my gosh. Mae cymeriad ti, Emrys, yn rhoi fi massive Jack a Jock vibes. Ynddi? Ydi. Sorry. Ti'n fawn fi. Dwi di Gyda'r meso... het yna. Y spinny thing lan. Sut na byd fi bod dal ymlaen i hwnna? Yeah, sorry, dwi di, like, gwneud e'n, like, chwifro rownd, man, cilch, rwy'n flin. A be ni'n neud nawr, guys? Go on! Oh! Oh, we're so... Oh, sugar. Oh my gosh! Oh my gosh! Dwi'n cael e, go on. O, ti fod dal hwnna, mae'n neud fwy o synwyr. O'n i'n trio yn just mynd i'r ochr heb hwnna. Dyn nhw fel swing. God. Wow. Oh my god. Oh my days. Oh no! Hwnna'n mynd yn nuts. O, dwi'n lyfel nesa. Sut yna byd o ti di ffeindio hwnna? Osh. Just neidio yn y dŵr bog yn mae'r... Ie. O wedi ffeithio. Os ti ddim eisiau gwneud e. Whee! Diolch. Right, beth yn gwneud fan hyn ta? Mae'n neis gweld dim, like, roi gymaint o joy i rywun, a mae'r dim hon yn rhoi joy i Morgan. Ie, ti'n joio hwnna? Ie. Hwna. Ni just angen blimmin cael game of worms and just balance o'r byd bydysawd allan, you know? God, fi ddim yn gofyn am lot, fi just yn gofyn am game, o just unwaith y mis, you know, just cael hwnna mewn. Sut ti'n cael hwnna mewn ffynna? Fi ddim yn gwybod, ond... Oh my gosh. Mae'n mas nawr, so it's fine. Right, nes dyna fi mynd ar top end bwced. Dwi'n cael clw byd. Ah, yes. Na, angen cael o, remember ni'n cael o blocs lawr. Lan fan as, ti'n gallu adeiladu ramp i mynd lan. Bwced glas. Okay. Oh, bron. Da iawn. Oh. Good. Oh, okay. Os ni'n rhoi hwnna yn uchel. Allai dal e os chi eisiau. Oh, sorry. Right, okay, alright. Just trio fe nawr. Trio rhoi ar top hwnna. Oh, Nes i torri. Please bach. Oh my days. Oh, right. Gada fe fod. Oh yeah, ti'n fine, actually. Falle ni'n gallu pasio lan. Just neidio lan. Like that. How? Set. Ni'n ennill. Oh, lovely. Diolch. So ni angen neidio ar y bit 10. Oh, nawr! Oh, bron. Sorry, Clutcho, no. Dwi'n meddwl nes i tynnu ar ei ffwrdd o daw. Oh. Owain, Sorry, peidiwch â ti dal e, and then nawn ni just... It's good. Offi hwnna.
Right. Lan. No! Oh! Okay, fine. Just get off. There you go. Dan ati. Nôl â ni. Oh. Sorry. Oh, Oh sut my ma god. hwnna'n helpu? O'n i gorfod tynnu nhw gyd lawr. Yeah. Okay, sorry. Mae'n gweithio arno ti. Right, just neud be ni fod wneud. Okay. Right, so ni angen adeiladu, like, ffordd lan rhywsyd. Pwy oedd yn cael blociau fel plant? Come on now. Ni gallu cofio sut i roi y blocs efo ei gilydd. Yeah. Dyna ni just rhoi nhw at ei gilydd. Yeah. Bloc fan'na. Bloc fan'na. Right. Fi'n gweld. Beth? Beth ti'n gweld bai? Dim lot, actually. Dim lot. Oh god. It's a mess. Right. Hey, oh, yeah? Rhywbeth? Yay, with it. Oh! What the? Whoa! Beth? What the hell? Oh, nah. Be sy'n digwydd? Oh, for God's sake! Forget Gave me this, na'i gesture. gwylio fe. No! That's gave me Oh my skull. god. A fi. No! Christ. That gave me old Florio. Oh. I didn't kill top. Oh man. Disappointing. Oh. Dwi'n diagor yn. Worms. Gawn ni chwarae game Na, o mae'n Worms? lefel newydd fo enw port ni gallu gwneud hefyd. Alright. Let's trio hwnna. Os dwi'n lwdio fi dde. Ie. Rhys, ti eisiau chwarae Worms, fi'n gallu teim... Na, Fi'n clywed e'n llais ti. Dim di lwdio. Dim di lwdio. Ia, fore! A mae fel 20 megabyte, a mae jyst i super fast fibre nawr, so bugger off, ti'n methu defnyddio hwnna fel esgus. Ti eisiau fi host o, neu ti eisiau host eto? Dwi'n gwybod beth yn... Ath just casio fi. Online. Host. Cofio trwy bant yr invite. Try invite only O am. ia, mae'n di A cofio. ti di wneud Pipe World? Mae hwnna Ie. ar yr... O ie, ni wedi, oce. Remember. Wait, Pipe World? Hwnna un sydd yn cael lot o sylw ar y workshop thing. Oh, na ni heb chwarae Pipe World. Pipe World. Lle mae pipe world. Os ti'n mynd i workshop ar y top, Ie. a wedyn, oedd e fel yr un o'r right top. No, mynd mas o hwnna, just ble mae'n dweud workshop spotlight. So, Yeah. Mae'n dweud o'r rhin arall i fi nawr. oh, right, okay. Rwy'n fi yn dweud Pipe World just now. Oh, Pipe World! Be? Pipe There you go. World. Pipe World. Complex world of colourful pipes complete with ball pit and fireworks. Ooh. Subscribe. Subscribe. Byn nhw pipe world. Pipe World. Oh, yeah. Okay. Nice. Well, Joe. Ie, dwi'n subscribio. Lovely. Subscribe levels. Ni'n rhin fan hyn. Bwyto What's Its Giants. Na, beth yn fy... Mae nhw'n insane i gyd. Ydyn nhw? Flaming hot flavour. Flaming off. Edrych ar what's yna, mae'n huge. Flaming. You know, what's it nawr? Oh, okay. Monster Munch yw'r un arall. Pickled any a Monster Munch. Dyna'r breuddwyd, guys. Ti'n gwybod ti gyda e-numbers and chemicals really gwael i ti pam ti'n bwyta nhw? Oh yeah. God, yes. Oh, yes. Space Raiders. Space Raider un fath o beth. Beth yw e? Rashers? Oh, bacon Nhw rashers. rai arall. Bacon rashers, yeah, nhw rai arall. Hell yeah. Good. Wyt ti di anfon stuff. invite, Emrys? O, i fod. Oh. Dwi'n invite arall. Yeah, fi gallu gweld ti. Oh, na, ie, fi'n cael na. So dwi'n agor messages lan. Ah. Nice.
Sorry, meddwl rwy'n just cael pryd dwi'n agor o workshop stuff. Oh my god. Oh, flip. Yeah, I need no way to hwn de. Yeah, ni pro gamers, ni pro gamers. Any pros o'r game hyn. Sorry, mae'n gael dim organ o wem di hwn. I bet I will. Bet I will. Hey, fi di neud DuckTales a Darkwing Duck. No problem. No problem. Ti'n gwrthod chwarae Jump King, ddo? That's true. Go on, Morgan. Fi'n trio dal ti. Right. Trio tynnu eich hun lan. Fi'n trio. Come on. Oh, ti'n cael hyn. Oh, bloody hell. Can you pen fi off? Why don't you? Nawn ni swing, nawn ni swing. Swing nes bod ni'n cyrraedd. Swing I cyrraedd y ffyn. Mae'n swnio'n dda. Mae'n swing, good, yeah. Oh. Oh my god, beth yw'r peli yma? Wyrra, sut di lawr fyna? Just Come on, mae'n awf. Beth ti'n gwneud? pro gamer. Oh, yes. Oh, pit, ball pit. Beth yn y byd yn ni bod wneud fan hyn? Whee! Oh my god. Mewn ni angen rhoi like a peli, like, di a melyn. Mewn i'r, tyllau yn y canol. Oh, iawn, oce. Ooh. Literally un just wedi glanio mewn e. Nice. Fi'n i fod neud fan nhw. Di bod just neidio ar i'r peth fach o wedyn neidio. I know. Come on! Oh! Oh yeah! Methu neud e, dwi Emrys. Hell yeah, Llwt Morgan. ti? Llwt ti? Right, drws nes AT. Oh. Hell yeah. Come on! Un ennill. Ysbio, fideo. Yes, we are. Who are ya? Right, ble ni'n mynd nawr? Right, lan a lawr. Rwy ddim siwr. Oh, ma' Oh, 'na mana hatch. tull, mana tull, mana tull. Ie, fi sy'n fod yna. Ble mae'r Right, ar y ffront. Oh my god, sut ni wedi cael No. cyrraedd fyna? It's fine. Enjoy hwn. Ble mae'r twll? Fi methu ffeindio. Oh, fine, i gyda profiad, ti'n mynd i fod yn well at hwnna. Sut yn ni gwneud Ond dim ond un tosis, so dylen ni ddim mynd yn confused. Oh, wait a sec. Oh, ti jyst yn cerdded mas then? Like, Oh. as in a twll isaf neu a twll uchaf? Uchaf. Oh, okay. Hwna'n anoddach. Oh, na! Oh, na! Fi troi! Yeah! What? We've been so hard dros hyn. There we go. Yes! Hey, Oh! Emrys, ble ti, boy? Afi! Ble ti, boy? Emrys, ble ti, boy? Dwi'n fa ba? Oh, blinking It's just beer. like it's Oh, fi'n cael saving point eto, so dylen ni ddim dweud. Wee! Unrhyw beth eto. Right. Oh my gosh. Oh, that goes. Owain, ble mae Emrys? I'm siŵr, ple mae e? Fi go, oh, god, pity bod pobl ddim yn gallu chwarae'r gêm ma. Ah, so... Y bil just i dod dear. trwy. Ie, rwy'n Bale yn mynd trwy efo fi. Gareth Bale. Go on, ti'n cael un nawr. Yes, Rhys, good! Good! Oh, yeah! Rwy'n Bale yn bwrw fe! Yn ydi did with dau tri waith na. Go on, ti'n cael un. Ti'n mynd lan fyna then? Oh! Yeah, man. Yeah. Ble mae'n ail spawn o ti? Oh, fyna, nice. Oh, mae Pale wedi dod, Morgan. Oh, come on, come on. Just aros am Emrys now, quite funny. Ti'n dod? Gys ti jam, man. Na, nes i neud e, nes i neud e. Gills. Os ti'n gwybod peth... O'n i yn, a nes i ofyn, a nes i ddweld, a boom, o'n i yna.
mewn chwinkiad. Okay? Dyna ni. O, I'm stuck o fa. Alli di ddech chi'n helpu fi? Tell you what, mae'n Na, probably ni well methu os mynd ni'n mynd nôl i'r am. bit nesa. O, mae'n iawn, dwi'n dweud o. Go on. Oh my gosh. Go on, Rhys, cael gwneud e. Un o'r mor rwystredig. Go on! Yes! Yay! You dare. Dwi'n dweud o yma. Ddim siŵr. I chwith o fa. It's gonna be a hell of a jump. Allan o ffordd. Shut up, shut up. Ti'n gweithio fi, I'll kill you. I'll kill you! Oh, yeah! Silly boy. Anna bloody car man bod yn stupid. Ah, I just Oh! over. Oh my god, did it? It's Hello. fine, it's fine. Skillage. Village in the village. Right. Oh, I mean... oh no! Hello. What the heck? What the heck? Oh, Ofalus. Ofalus. O, falle dim ond un o ni sy'n gallu mynd lan. Achos... No, dylen ni gallu. O, mae hwnna'n weird nawr. O. Sut maen nhw'n symud yn yr awyr? Rwy'n tynnu fi, fi'n stuck. Oh, diolch. O. Ni jyst yn clicio button yma i nes bod e'n... Ddim digon ydy e. O, na, ddim quite. Ond beth os ni'n neidio ar un arall gynta? Fel hyn. Na. O! Na. O, hwnna'n beth yn y byd. Mae'n gwybod efo switches yn di, mae'n gwybod yn di. Yeah. Rhywbeth. Ti'n meddwl? O, di gael o. Nice. Dwi'n ti'n bychan. Just tu ôl i ti, boi. Sut wyt ti'n cael e? Skill. What? Yn ei fyny am O! the slowness o'r trwydwa. Now, Go on, Morgan. Oh, lovely! Oh, Indiana bloody Jones. Don't. Yo! Emrys, help me please. Take it back, help me back. O, ne! Oh, flippin' heck. Sorry, Emrys. O, mae'n mynd i chdi fan anyway. Okay, good. Os ni gwllwn ni di ddod i fa. Oh, good. sut Oh my ti'n God. grab o'r un hynta? Sut ti'n mynd lan a grab o'r hynta? Rwy fi just neidio arno fe. P-Ben? Oh, mae hwn yn symud. Oh, amseru fan hyn, guys. Oh. I'm in Troy. Here you go. Nice. Ysgu No! patrwm. Mr. Patrum! Sit. Pawb. Oh my Patrum. god, fi methu reach o e. Just neidio bant. Mae'r checkpoint wedi gwrdd. Oh. Oh, yes. Ond mae gyda chi fel dau eiliad i neidio ar top e, a wedyn mynd i'r platform nesa. Oh. Hey boys! Ugh. I can't believe that. Sut fi di neud e? Mae gael dal dwi'n dweud. Uppies. O! Ah! No, No, that's fine. Don't you dip. Yes! Go on, Morgan. Done it. Nesa. Great. Right, amseru fan hyn. Oh, Pelly. Pele bach, Pele mawr. Pele. Pele. Oh, Pele. 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 Pelly, Pelly. Pele. Oh, Pele. Oh, no! Guys. Ennill fan hyn. Ni gyd yn ennill, ond... He just entered her head in. Mae'n bit nesa'n super anodd, cos mae rotations yn... Ti'n fel rotating staircase? Yeah. Oh! Mae fel na.
Mae jyst i like roed ni lan. Fel Castle of Illusion, Oh, gallu crazy. ti ddweud? Nice. Oh my days. Don't you dare. Nawr! Don't know. Don't know. Don't you dare! Hi. Hi, butter and jerk. Hwy off! Right, Oh, diolch. unluckus. Oh Ni'n eitha bell fan'na. Damn. Oh, na. The Oh my respawn days. thing mynd â fi bellach lawr. Oh, oh. Okay. One of our only up vibes. It's got a game in it. Only ways up. Yeah. Yeah. Baby. Oh Come no! on. Come on. Oh, damn. Is he amdano fe? Come on, baby. Oh, hyn dim. Oh, you booger. No, ysgwrs fi. Yn y byd? Oh my gosh! Oh my gosh! Be? Oh my gosh, mae jyst i respawn o fi ar damwain ar y next level. Y next level. Ie, nath e wneud hwnna i fi, ond os ti yn gollwng off eto, bydd e ddim yn neud y doi waith. O ie, dwi fan'na. Ffodus. Ie, fi fan'na nawr, but... Oh yes, i mawr. Oh god. Oh! Oh, nice skills, oh. Oh! Oh my days. Oh. Oh no! Mae hynna di digwydd dau waith na. Whee! Bugger! Beth yn y byd? Yeah, baby. No. Oh, no. na. Go Hwna'n on. mynd i bod yn anydd, man. Anodd iawn. Go on, Morgan, ti'n cael hyn. Sit yn y byd. Like, ti eisiau flingo fe ar y top end then, yeah? Yeah. Go on! Oh! Oh, We've had a That- more egos! oh, I know. Oh well. Oh, mae'n Dim respawn yna. y ti yma, ni. Good. I'm Right, sure beth so i'n be mae'n neud gofyn i hyn. wneud? Ni So angen mae'n dal dweud- balloons. Okay, fine. Ah! Ah! Oh! Oh my days. Oh, good. Whoa. God. Ti angen balloons, right. Morgan. Yeah, fi ar yr un lle a ti, boy. Ie, ti angen y balloon a rocket, rwy'n meddwl? Ie, ti angen cadw'r Oh, dwi? Oh, ni'n meddwl just angen y rocket. Oh, damn it. Whee! Oh, sugar. Dim yn rocket. Lawr platform arall. Oh my god. Ah! Oh, mate. ti angen y doi peth, sorry. Oh, no. Okay. Whee! Fi angen mynd nôl i'r bit blue. Taro. Mae Hey! Dernal Moss yn dilyn. Diolch am dilyn i Eagle Boss! Yei, 5 can! Hey, pump Yes! cans! Pump can! Come Woo! on! Come on, Cymraeg! Croeso i'r Yes! criw! Nice! Hell yeah! 5 cant o dilynwyr! Yes! Woo! Hey! Wy wy, sefon wy! Da iawn. Hwna'n ffantastig. Croeso! Hey. Ddim yn siŵr beth i'n geifyn un ar... Oh, wait. Oh, y ti yn cymryd y discs allan? Oh, yeah. Woo! Oh, no. Oh, fireworks! Just- Hey! Just stuck i yma. Sut dwi ti heddiw, Eagle Boss? Ti eisiau lift? Eternal Boss, sut dwi ti heddiw? Eternal Moss, fi! Emrys, ti da hi dal arno i fi? Awesome. Oh, sorry. O na, rwy'n methu mynd lawr? Eisiau fel epic thing. Sut ydw fi'n mynd lawr? Bloody ti. Okay. Okay. Right, rwy'n iawn ar. Okay. Oh! Di gollwng eto. Ah! Stwc ar y blymyn gwifren.
Diolch Eternal Moss. Faint o... 500 subscriber. Dylanwr, ddim subscriber, oh my god, different league. Guys, ond... Yeah. Ie, di cael... Dylanwr. Nawn ni cymryd e. Ww! Cael anred am... Dyma ni. Ydy yn agor y... O, mae'n agor y drws. Ah! Oh. Oh, na. Oh. Hey, fireworks. Morgan bleu ti. O, let's make sure pi bell. Yay. Un bit o 500, lovely. Nice. Wei hei, diolch yn fawr, MS. Rwy'n ffyn level hoel. Rwy'n... Yeah. Upgrades. Upright, yeah. Nes i joio hwnna, actually. Upright, hwnna'n gair I've odd. joio unrhyw un o nhw. Most Hey. popular of all time. Yeah. Pa roi arall sydd fyna? Ddim os yw beth efo Wales. Ie, edrych. Falle mae yna. Levels. Rooftops, ni wedi gwneud un o'na. Yuki's Adventure. Meddwl ni wedi gwneud hwnna? Wizards. Mae hwn wedi gwneud Fall Guys. Most Nice. popular of all time. Ie, ni wedi gwneud Rooftops. eitha tipyn o rhain. Over the last year. Mae yna cwpl. Cute! 15 o'na. Break the Glass. Happy Land Spring. Ydy yna blymu roller coaster? Ar Happy Land Spring. Let's have a look. Beth? Yeah, it's one of the roller coasters, yeah. Yeah. Ydy hwnna'n actual level neu just like theme park? Well, yeah. Yeah. Get that to hwn ta. Be di hwn? Break the Glass. A hwnna'n edrych eitha hwyl hefyd. That. Ooh. Oh. That's surprisingly held. Yeah. Glass shape. Hwna beth yna'n. Gwydr shape. Yeah. Be maen nhw sian... Sugar glass. Oh, sugar glass. Sugar glass. Yeah. Nice. Drum. Ble ti, Rhys? Oh! Ni'r ddim yn... Yeah. Where are you? Mae darllen Where are you? Fred ar X. Fred, o. Be sy'n mynd ymlaen ar X, da fi efo. Cwestiwn da. Yeah. Definitely angen rhoi rhywbeth mas ar X am y 500 fed Dylanwr. Hell yeah. Bi pawb yn mynd yn mental, bydd nhw'n meddwl, oh my god! Hell yeah. So God, big 500 o news. bobl... So 500 o bobl yn... Dall Cymraeg. Ta fe os... Ei. Miliwn nawr, Os miliwn mae yn Eternal Moss 2050. dal Gwylio fe, fan gwylio fe anodd nawr. Ta fe os fe gallu like, gwneud like, 100% discount code am nhw ar y merch store. Falle. Yeah. O ie, I achos mean, wnaethon ni am y canfed ar gyfer John. Wel, rwy'n ni- A wel- wnaeth e gweithio mas yn really da i ni, oedd e? Yeah. Rwy'n ni'n just rhoi e, like, Chrissy. Yeah. Yeah, Eternal Moss. Ddim siŵr os ti'n gallu siarad Cymraeg. Not sure if you can speak Welsh, but yeah, I'll try to get you like 100% discount code for the merch store for being a 500th subscriber. Yeah. Gobeithio. Ti'n iawn, Rhys? Ie, tablu fi. Oh yeah, good point. Probably dyna be ni angen neud, efe? Go! Alright, so sut fi'n... Oh, a lever, yeah. Yes, Rhys! Woo! Oh!
Dim quite. Wel, Ti angen cymryd cerig. ti eisiau fi torri rai o'r ochr hyn? Sut ni'n cael e nôl lawr nawr A then? ti angen twisto'r thing ar yr ochr. O, twist o fe. Ti eisiau fi torri rai o'r ochr hyn? O, ma' hwnna'n twyllo ddo, ydy e? Ne, it's fine. Fi ddim yn drifod. Oes rai torri na neu be? Dim siwr. Oh god. Oh, Dwi ar 149 subscribers hefyd. nice. O, wel, ma' hwnna'n tefu ddo. Subscribers neu dilynwyr? O, na, dod nhw'r fucking subscribers na. Yeah, mae'n Ti'n confusing. dweud yna pob tro fel, wow, Rhys. Mae'n oherwydd ni am yr, dylanwyr. Os ti gyda subscribers, ti'n ennill mai. Mae'n oherwydd YouTube yn dylifio subscribers, ydy e? Ie, mae'n. Yn hawdd i mixo nhw lan. Ie. O na, O. ni ddim yn 500 ddo gyda Neidio mewn am this. YouTube, ydyn ni eto? Na, neidio mewn. O! Ie, o, ie. Falle gallu ni thing arall am YouTube hefyd. Ie. Dwi'n good. Pam lai. Ie, ti barod? Gai. Oh. Oedd yn reit ffynnu, ti'n mynd i wneud o'n i ar sioe radio fel boi fideo chi. Ie. Otha, oedd gen nhw ddim context faint o dilynwyr o gynna fi de. Cos fi oedd un o celebs sioe yna. Of course. A fatha, eisiau ddim cywir yno. Na. Wel. Gosh. Morgan, mynd mewn y... Ie. Byddai yn. O, Ti ie. mewn. Ti eisiau Ond mynd? ti'n cael carreg. Ti angen cael carreg. Okay. Toch di. Right, grab in. Yep. Nice. Come on! Go! Yeah! Yes! Nice. Okay, mae'r Down. Ti eisiau dod o'n dweud? gwyddi... Syth i chdi. Ie. Okay, so mae gwyddi'r rifin wedi torri, so rwy'n ddim meddwl rhaid angen unrhyw beth. Ti eisiau gofod hwn lle, gawn. Yeah, go on. Oed ni... Oed ti'n... Ni gallu torri nhw off? Whee! Na, ni methu. O, sydd troi'r un un? Oh, good. Ddim siŵr sut ti'n mynd i launch eich Ie, sut ti'n mynd i wneud hwnna, ie. Let's just mynd to trigger o'r Ie. Ie. thing. Dyma ni. Ah! No! Right, ble ni'n mynd o fan hyn? O! Mae yna bwtwm lawr fan hyn. Sa'n siŵr beth mae'n wneud. Oh na. Oh. Fi'n credu mae rhaid ni cario'r thing yma. Yeah. Mae yna bwtwm lawr fan hyn. Dwi wedi rhoi un o'r fire extinguishers ar yn o'r bwtwm. O, mae yna bwtwm arall. Mae dy fi fire extinguisher arall, ond mae'n Nice. nice. Way o fi lawr nawr. O, falle... No, diolch sy'n. Mae dy fi un arall. Ond ble... O, fi angen dod lawr i ti nawr gyda'r botwm, ydw i? Mae yna bwtwm arall. Bydd fi'n cael un hyn. Ie, ble Ma' 'na- mae'r un arall dan? I'r chwith o ble ti yn o'n meddwl? O, fi gallu gweld e. Right, na trio just neidio arno fe then. Nath hwnna ddim gweithio. Bron. Ie. Bron. Bron, ie, bron. Okay. Right. Dwi'n credu falle'r un yma. Yw'r ffordd ymlaen.
difficulty thing, achos mae fe mor... Ie, mae mor galed i, like, trio efo nhw. O na! Dylen ni just trio taflu fe. Oh, god. Trwy dynofio fe fel blwmin leverage. Ie. Syniad da. Oh, come on. Bron. O, falle os mae dau yn ni, mae un yn gallu cymryd e o'r person arall. Ooh. O Yes! na, ti di wneud e, da iawn. Ti hwnna'n actual button? Yeah. O, ie. Uh-oh. Beth? O na. O na! Oh, na! Beth yn y byd yw hwnna? Ah! A di'r game Emrys wedi crasio eto. Mae un fi dal yn dweithio, mae jyst yn rhy slow. Fi jyst yn edrych ar rhyw fath o ceffil yn yr awyr gyda hanner, like gyda... Yeah! What the hell? Fi'n gweld yr un peth a ti, ie. Yeah. Mae fel wedi mergeo dau cymeriad ni. Look, achos mae fe gyda fel, oh my god, mae hwnna'n weird. Emrys wedi mynd. Emrys! Oh, Emrys! Oh, what you like, boy? Oh, ni'n mynd hefyd. Oh, rwy'n gallu gweld... Be? Rwy'n gallu gweld Rhys yn dal symud. Cwmpo? Ie, fi dal yn symud. Ond mae yn araf. Ie, fi... OK, mae'r game heb crasio, mae just fi a ti wedi, like, glitcho mewn i. Dac, ni di mergeo... Ie, ond... Ie. That's weird. Weird. Right, beth Odd i bod iawn. wneud? Odd sure. iawn. Fi ddim siwr. Na. Resume. Na i gwasgu resume. Na. Mae just stuck. Fi'n gweld yr exact un Human peth a fall ti. flat. Oh. Reset character? Mm. Dyle fi just ceisio mynd i'r lefel nesa, a wedyn bydd fi yn, like, cymryd ti. Dim clem. Mae'n really bizarre. Sut Yeah. mae di mergeo'r doi thing. Mae'n weird. Mae'n fel ceffil. Ochr cyntaf ceffil. Like, and I don't know. Weird. Weird. Beth yn y byd? Mae beth wedi cael dy glitch hyn Well, o flaen. yeah. A mae Emrys newydd cael massive upgrade ar ei setup o PC newydd, so mae'n really ironic bod tech fe wedi gadael e lawr, but, you know, mae hwnna'n thema sy'n redeg trwy streams. Actually, Ni'n ffeindio'r na. holl blymyn glitches ar y game, ni. Ie. Ni dylai ni bod yn testers, fi'n credu. Achos nawn ni bendant ffeindio nhw i gyd. Yeah. O'n i bendant wedi ffeindio lot o Rai Wheels Interactive. Gee whiz. Cofio y glitch na, lle oedd item hanfodol di cwmpo lawr y cracks yn y game, a ni just yn stuck, so oedd rhaid reset o fe. Yeah. Oh, no, good. Ond, na. O, ma'n atgoffa fi. Fi angen gofyn i gyfieithu'r pedwerydd ran, achos mae'r 3 penod gyntaf yn sorted just yr un olaf nawr, so... Oh, apparently mae'n dweud mae'r glitching yn y gallu occur os mae'r host yn crasho. Falle then. Ond Achos sut ni ydi ddim e'n yn gallu dal- clywed e. Ond sut ydy fi dal o'n O, mae di mynd am O, drink, nôl, dyna nôl. beth yw e. Yeah. O na, Te mae fe. ddim nôl. Mae ddim nôl. Na. Ie, sut ydi ti dal chwarae? Perhaps mae server just wedi, like, hanner crasho. Yeah. Weird. Yeah, mae'n siom does dim, like, reset character button. Yeah. Na, dim o gwbl. Mae hyn o flat 2 yn dod allan. Wey! Yeah. O, ma' hwnna'n good. Yeah. Mae game hyn yn 7 blwyddyn nawr. Really? Wow. Ie, beth oedd y game? Party Animals, dyna'r un arall. Yeah, ni angen Fi trio angen hwnna. neud. Fi angen cael un o'r month membership Xbox Game Yeah. Pass just er mwyn chwarae hwnna. A neud y mwyaf o fe. 2016. Film full flat yn dod allan. Really? Pryd oedd y tro gyntaf yn ei chwarae? God, blynyddoedd yn ôl. Oedd Rhys Rhys arall arfer chwarae gyda ni, oedd e? Yeah. Oedd na Rhys? Ie, dyna ni. James. James oedd chwarae. James, sorry, ddim Rhys. James, yeah. Let's have a look. Playlists. Oh my God.
Be mae'r un human fall flat, dyna fe. Pasg hapus 3 blynedd yn ôl, mae'n dweud. Wow. Amser yn hedfan. Fe hwnna'n Oh, you're 2020. joking. Fi'n So stuck. rydyn ni'n dechrau chwarae fe during lockdown, te, yw ni? Oh, na, fi'n stuck. Fi di mess Ie. around. Fi di mess Fi'n around. credu mewn ffordd da amser nawr. Fi'n mynd i probably neidio off nawr anyway. Gyda gwaith yn bod and stuff. But fi'n credu mae'n lle da i orffen e. Unless chi cario ymlaen, fi'n hapus i wylio. Ni di Ma'n glitcho, Emrys. Oh, yeah, okay. Mean, like- 10 frames a second, I fe. Ie, fi yeah. a Morgan wedi mergio mewn i, like, Yeah. sphinx-looking thing. Yeah, mae'n odd, mae'n odd. Do you spare a stream? And he just, like, stuck. Gynnu fi stream chi fyny yn mod view, so mae'r thing hyn yn bach. Ah, okay. Ah, ie. Weird. Sy'n ddweud gwyd? Dim clem. Dim clem, yeah, just When it just weird, kind of un o'r a- glitches yeah. yna. Na. Dwi'n gwachio advert gyn Napoleon ma. Oh yeah, ffilm gyda Phoenix, Joaquin Phoenix. Ie. Yeah. Fe probably gwylio hwnna. Nice. A ffilm? Napoleon. Hey, nos da, Oh. John Amos. Nos da, a diolch am bod yn y pump canfed Yeah. dilynwr. Diolch yn fawr. 24 hours streams os nesa gyda'r hogio. God. Ti'n gallu gweld y bagiau dan llygaid fi fel mae e. Mae rhaid ni fel adeiladu at moment fel yna. Fi'n credu pan mae'r graig a'r boys yn mynd i Mexico a fi ar ben fy hun, fi'n mwy na hapus i wneud e. Ond gyda nhw yma, byddai ddim yn gallu gael... Na, dwi ddim yn mynd i ddigwydd. A hefyd ni'n cael gwaith yn neud ar y tŷ. So mae'r stress levels yn mynd yn uchel. So mae'n neis gallu joio heno heb, kind of unwind. Ond fel arfer, mae'n eitha builders yn eich gofod byw yn gallu bod yn stress ofnadwy. So, a hefyd, o'n nhw wedi cael, fe chi'n galw, scaffolding lan ar y to. Emrys, na. Mae'r chimney yn gollwng, dyferu dŵr. So, mae yna leak yn y chimney. Nhw'n probably mynd i ailad-ladu'r chimney ar y top. So, fun. Hwna'n swnio really hwyl. Na, bydd e'n grip. Y thing yw, ni wedi ffeindio mas ma'n y broblem. Ni methu anwybyddu fe, ni just angen sort of fe, whatever. But mae'n mynd i probably bod yn eitha gostus, but does dim ffordd o gwmpas e. Ti'n methu anwybyddu, so, yeah. Ond bydd e gyd wedi sortio erbyn chi gyd o draw diwedd y mis. Peidiwch o ffaini. Nice. Croesi bysedd. But yeah. Nice. Oh, beth sy'n digwydd fi'r webcams? Ti dros Emrys? Yeah. Say what? Dwi wedi adael human fall flat on. A fi. Hwnnw wedi torri. Mae'n efo'n a lot o hwyl. Rwy'n caru'r game hwnna. Mae'n mor... Mae'n good. Ie, mae'n good game. Dwi ddim mor dda worms, ond mae fe'n okay. I bod yn teg, roedd hwnna mor dran, fel dim, fel, roedd lot llai o problemau na fel arfer pryd ni'n chwarae'r gêm yna. Ti'n swnio bach yn patronising. Super patronising ar meddwl amdano fe. Dwi'n yn gwybod syth worms gweithio ar GPU newydd fi. Fi'n credu bod... Bydd rhaid ni arbrofi fe. Bydd rhaid i ni arbrofi fe nawr. Fel test demo. Nengen test. Dyma ni. Cant a Ti di cant. set y di hun lan nawr, Emrys. Gwneud chwarae Worms Revolution yn lle. No way. Worms Revolution. No. Worms Ultimate Mayhem. Oh, no. With your Worms Blast. Oh, don't do that to me. Do one of them. Nes i prynu Humble Bundle. Dim yn y gyd. Oh, God. Worms Pinball. God. Actually, pinball probably ddim mor gwael o hynny. One was. Worms World. No, WMD yw'r un.
WMD yw'r un. A Worms Armageddon yw'r un clasur sydd yn awesome, ond... O, ie. hwn yw'r un nes i fatha nid multiplayer really weird. Ie, oedd e yn weird. Ie. Ei, dwi ddim yn jocio wan. Di Worms WMD ddim yn fynd ar list fi. Ie, just download o fe, boi. Mae dy ti fe. Ti wedi chwarae fe ar stream o'r blaen, peidiwch a neud. You know, it's dim pwynt cuddio ffaith bod ti eisiau chwarae fe. Mae o... Ie, mae'n awesome. Dwi'n mynd o fyny yn categorised, ie? Ie. Ond os dwi'n teipio fe, mynd o fyny... There we go. What? Perffaith. Right then. O, mae Worms WMD editor. Ie, ti'n gallu neud probably level editor. Ydych ymlaen byth defnyddio hwnna. Na, byddai byth yn defnyddio hwnna chwaith. Ddim gyda Worms. digon o ymynedd. No, do. Last Sa'm played angen Worms. deud hwnna. Geisio pan mae last played Worms WMD. Na, ddim yn siŵr. Re-here. December 14th, 2022. Oh. God, mae'n dod fyny at blwyddyn, guys. Ni angen chwarae fe. Cyfa. Blwyddyn cyfa. Oh, nuts. Ers Fi wedi wyth. bod yn nago a Las. mae rhaid bod ni'n dod nôl y leia cyn Ie, ond meddwl o faint sy'n Ragnar. joio fo, sy'n ysgol dwy fel na. Be? No. Wyt ti'n Paid dweud wneud rhyfen- hwnna. Mind Games, Jedi Mind Games Emrys nawr, ddim Blwyddyn ers... ddim eisiau clywed e. Na. Blwyddyn ers beth? Neu ti'n dweud? I ni chwarae Worms diwetha, Worms Na, mae WMD. Ddim? Dan yn ôl Ie. Emrys. No fi, last played fi yn... Fi eisiau check o'n fi nawr. Cyn mynd i gwely. No way, ni di... Ie, na, No. What? Steam, fi'n Ah. check o'n fi nawr. Fi'n credu falle ni di roi sneak un heb Emrys yn, ydyn ni? December 14th, Whoa. 2022. What the hell? Byddai ddim wedi chwarae gyda unrhyw un arall, so mae'n probably un peth i fi hefyd. December 4th, nuts. No. Fi'n mynd i check o, though. Right, library. FYI, mae yna Humble Bundle really da ac yn y bryd. Ti'n cael 9 gem am 13 quid. Ti'n cynnwys Disco Elysium a Chivalry 2 a Spirit Farer. Okay. Mae lleill gyda bollocks, ond... Oh yeah, December 17th sydd â fi. What? Hwnna nuts. Mae Kickstarter campaign am Worms the board game. Dwi'n Gymraeg. What? Na, ond gallwn ni gofyn... Oh, actually, paid nawr. Ti'n trigger o fi. Ti'n seto fi lan nawr. Paid neud e. Ni'n joio Worms WMD. Ni wedi cael loads o streams really pleserus. Peidiwch a mynd nôl i'r pwynt yma yn EGX. Lle naethon nhw just... Yeah, slap o'n un yn gwynebau. Following trailer is NSFW, not safe for worms. Cool. Mae'n beth gwell o Worms bydd o'n dweud. Sorry? Na. Dim byd yn well na Worms. No. Oh, no. O na, blwyddyn. Mae dyn ni nawr. O leia... Beth oedd e? Rhagfyr 17. So, o fewn y mis nesa, mae'n amser fe i ni chwarae to. Oedd o'n eitha agos at Nadolig, really. Gallwn ni gwisgo, like, siwmperi dolig a chwarae Worms. Bydd hwnna'n good, yeah? Gyd am hwnna. Mor agos ni'n gallu at Nadolig, heb bod yn amharu gyda amser beth bynnag os i'n mynd i gweld teulu neu beth bynnag. Yeah. It's a date, guys, come on. Swnio'n da. Os dwi'n hyr, de. Ti'n golchi dy wallt, Emrys? Na, dwi'n rhan y cor, ond dwi'n lot o... O, wrth gwrs. Corau. Ie, canu carolau a mynd o Ie. gwmpas. Ie, fi gallu dychmygu hwnna, actually. So- Ie. Beth yw'r thing? Plagain? Plagain neu... Ie, mae'n mynd i cael ei plygain. Ie, wrth gwrs. So, saff i fi, just yn na. Don't be... Ti'n actually... Ti'n dda at y game, you know? Na, England work na mi. Ond ti di ennill cwpl o weithiau, so... Playtime, 36.3 hours. Beth yw chi hefyd? Eitha debyg? 23.8 hours. Good. Rock 'em up, boy. 29.2. Yeah, so eitha debyg. So good. Right. Alright then, no Star Wars. Dyna fe, ni wedi penderfynu, mis Hydref, ni'n mynd i chwarae Worms, okay? Swnio'n da. Hydref.
Yeah. No, Yeah. ddim Heddiw, Rhagfyr. Yeah. Cool, so, yeah, mewn blwyddyn. Rhagfyr. Whoa. No, Rhagfyr. take back. December. No. December 23. Rhagfyr 2023. No. Slip of the tongue oedd yna. Forward planning and half. No. O fewn y mis neu hanner nesa, yeah? Good. Swnio'n da. Swnio da. Good. Swnio'n da. Good. Diolch pawb. Ie, Fi gallu diolch. casglu hen o'n gwybod ni'n mynd i chwarae hwnna. Na i ond chwarae nebych chdi os ti'n iwsio Stream Deck. neu Steam. Be? Fel o flaen y camera gyda Stream Deck? Yeah. Seriously? Yeah. Alright, I'll do it. Nice. Os dyna'r unig ffordd i chwarae yn erbyn chi ar stream nesa, fi'n hapus i wneud e. Y gweithio efo. Bydd then, yeah, of course. Di? Yeah. Sure? Williams. Yeah, why not? You sure? Dwi ddim yn intensive, ydy e, so... Na, ydy'n compatible. Ti'n gallu neud e'n compatible, fi'n siŵr. Mae'n dweud playable. There we go. Entering There we some go. text requires using the on-screen keyboard. Ah, dim Sometimes angen the neud text text. is small. It's fine. Yeah, Alright then. nice. Cool. Diolch am gwylio pawb. Diolch am Gobeithio chi gyd di joio'r stream neu fideo os di gwylio ar YouTube yn y dyfodol. Ac ia. Cool. Gweld chi gyd ni nesaf. Nos with that. Hwyl. Ta-ra! Ta. Ta-ra. Oh, stream end button ddim gweithio. Hey.